Dunavski talasi. Jedan od najlepših valcera koji komponovao Strauss? Ne, već Jovan Ivanović, rumunski kompozitor i dirigent srpskog porekla, koji komponovao više od 350 kompozicija. Talase Dunava su izvodili glumica Marlene Dietrich i pevači Frank Sinatra i Tom Jones. Kogod da je čuo, nije odoleo. Ili bi zapevao ili zaplivao. Ali Ivanović je jedan od velikih ljudi u istini o Srbiji. Uz 600 km obale Dunava u Srbiji nalaze se nacionalni parkovi, arheološka nalazišta, najveća klisura u Evropi sa najdubljim dunavskim virovima i čak 7 srednjevekovnih tvrđava sa Kalemegdanskom u glavnom gradu. 4 prestonice kroz koje protiče Dunav su Beograd, Beč, Budimpešta i Bukurešt. Sva imena počinju slovom B. O čemu to Dunav peva četvorostrukim B? O blagosti, belkantu i bolje budućnosti. Dunav treba spašavati od nebrige i zagađivanja. Da se ne bi blagost iz 4B preinačila u bes, a belkantu u buku. Da se ne bi razgropadilo 99 vodenih duhova i 11 vila iz Dunava, koje prema legendi ne može svako da vidi, jer najpre treba poverovati.
In meinem Land entspringt die Donau, der Sohn der beiden Flüsse Briga und Breg. Er wurde am Fuße des Schwarzwaldes geboren, um erst fast 3000 Kilometer weiter entfernt in das Schwarze Meer einzutauchen. Anfangs war es ein Wort und der Fluss bekam den Namen Fison. Alte Namen wie Tonach und Donav änderten sich mit der Zeit zu Donau, dem Fluss mit den meisten Bezeichnungen der Welt. Ister, Sammler der Wolken, Danister, Danubius, Danibe, Tuna, Donau und Matthäus. Die Donau fließt durch mehr Länder als jeder andere Fluss und, als einziger in Europa, von West nach Ost. 10 Länder vereinen die Geschichten der Unabhängigkeit und Freiheit. Die Donau ist die Mutter der gesamten lebendigen Welt, wo immer sie auch fließt. Durch hunderte Dörfer und Städte, 300 Nebenflüsse, 4 Hauptstädte, durch Wälder, Seen, Kanäle und Täler. Also spiele ich für die Donau und für uns alle, die Donau als Vorbild. Nun verlassen wir den Ursprung der Donau und landen in Österreich. Mein Land empfängt die Donau prunkvoll und schmückt ihre blaue Biografie mit Walzermusik. Schöpfer dieser Musik waren Johann Strauss Vater und Johann Strauss Sohn. Zeitlose Berühmtheit erlangte der Jüngere mit dem Walzer An der schönen blauen Donau, der seit 8 Jahrzehnten jedes Jahr am 1. Jänner während des Neujahrskonzerts im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins zu hören ist, welches weltweit von Medien verfolgt wird. Wien und die Donau sind zu österreichischen Symbolen geworden. Der Fluss
umarmt seit 4000 Jahren die heutige Hauptstadt. Ehemalige Reichsstadt, Treffpunkt von Straßen und Kulturen, Kreuzung an der Bernsteinstraße. Sitz der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Hauptstadt des Kaisertums Österreich, der österreichisch-ungarischen Monarchie und der heutigen Republik Österreich. Wien ist die Stadt, in der sich der Sitz der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau befindet. Mein Land ist von Freude und Kunst geprägt. Wien und Walzer lassen die Donau lächeln.
Dobar dan, ja sam Dijana Grubišić-Čiković, harfistica iz Hrvatske i profesorica harfe na Muzičkoj akademiji. Lijepo pozdravljam iz Zagreba sa Muzičke akademije sve kolege harfistice i harfiste u Srbiji i sve njihove goste na Međunarodnom harfističkom festivalu, koji ove godine nosi podnaslov Going Green i bavi se pitanjima očuvanja rijeke Dunav. Pa ću vam u skladu sa time pročitati nekoliko riječi. I mojom domovinom protiče Dunav, najveća rijeka Europske unije koja na uzbudljivom putu do Crnog mora prihvaća pritoke iz 18 zemalja. Iako Hrvatskom protiče najkraće, tokom tih 138 km sačinila je krasan krajolik, a na izlasku iz Hrvatske tvori jedan od posljednjih živih riječnih sustava u nizinskoj Europi. Tu je svojom neukrotivošću Dunav sačuvao svu raskoš prirode, a iznjedrio Vukovarsko pristanište, jedno od najvećih u Srednjoj Europi. Od davnina su ovdje lađe iz bijelog svijeta dovozile svilu, začine, luksuznu robu tamošnjih majstora, a u isto vrijeme utovarivale i dalje odnosile na daleko poznatu slavonsku hrastovinu i zlatne plodove naše ravnice. Od 1994. godine Hrvatska je jedna od potpisnica Konvencije o zaštiti Dunava. Od tuda ovu rijeku čuvamo ljepotom muziciranja i sudjelovanjem u projektima koji potvrđuju njen značaj. Sve što bi Dunav moglo povrijediti, krotimo glazbom, a naša je molba dijelite dalje.
Това е история за два моста. Единствените два дунавски моста по протежение на 600 км от нашата западна до източна граница. Това е нашата водна граница с Румъния. Векове наред е нямало мост, който да свърже българите с населението на север. Древният Константинов мост от времето на Римската империя е престанал да служи през IV век. Новият е направен 1600 години по-късно, през 1954 година. Нарича се Мостът на дружбата. Той свързва българския град Русе с румънския град Гюргево. През 2013 година е отворен втори мост, който свързва българския град Видин и румънският Калафат. От извора до устието на река Дунав има общо 130 моста, но тези два са знакови, тъй като първият е създаден въпреки тогавашната желязна завеса, а вторият благодарение на демократичните промени. България е непоколебим защитник на екологията и запазването на ценните видове флора и фауна. Водите на Дунав е едно от последните места, където есетрите могат да оцелеят и да се размножават. Ето защо забраната на улов и търговия с диви есетри се съблюдава строго, а бреговете на Дунав се поддържат чисти. Освен тези два моста и освен всичките 130 моста, може би най-важни са мостовете, които ние всекидневно изграждаме. Това са мостовете на сътрудничество, партньорство, приятелство, любов, изкуство и музика.
The Donau had drawn its first meanders 10,000 years ago, and the youngest branch from his delta, only 300 to 400 years old, was situated in Ukraine. The best preserved delta in Europe begins at Port Ismail and bifurcates into many offshoots. At the place where the perfect balance of land, water, and all the living creatures is achieved, lives a man with 4,000 different animals and 1,000 plant species. Here, the delta is an important stop for 320 species of birds from multiple ecoregions, as well as for pink pelicans and striped auks. And in the up to 6 meters high bushes lies Vilkovo, Donau Venice without streets. There are just narrow channels through which Vilkovian gondolas sail. Vilkovo is a small place, and you can't get lost in it. At the same time, Donau Delta makes it look lavish, so it is declared a nature reserve, and the whole Donau Delta a World Heritage. Legend says that residents of Vilkovo knows how to walk on land as well as on the water. Nobody knows the exact number of surrounded islands. There can be thousands of them, even a million. Be as it is, we have arrived to the confluence. Greetings to the audience and all of the participants of Donau Strings. Just so you know, channels in Vilkovo are called eriks. Remember it, so you could make a wish.
Thank